Ona thirikari ikiranagira guthie na mbere kuhurana na njohi njikirire mukana kuri kundu rucamio ruru rutari ruraiguo na muingi uthiete na mbere gucakaya arume kunyarirwo niyo. Kutoka hapa Theri tutakuwa tukikunywa maziwa tutakuwa tumeachana na pombe. Matura ma Theri na Karure-ini wodi-ini ya Murarandia gicigo-ini kia ubunge gia Kiharu ni kumwe muingi ururunganite ukimenereria thuguri ino ya njohi njuragani. Toni tuninite uragite andu aingi muno guku nikio tutuite matua kuhingirwo irabu ciothe tuhinyiriirio muno ni unyui wa njohi guku Theri riu turenda njohi kuma umuthi ithire ngetha ciana citu cikorwo cikihota guthoma na ikihota gwika maundu maria mega. Kuringana na MCA wa Murarandia Peter Muga, matura maya meri andu atano nio marikitie gukua kwa ihinda ria mwaka umwe kumana na kuhinda kwa njohi ino. Catherine Waruya agitutaririo ria muthuri wake ahurukire. Umwe wa aria makwirirwo ni muthuri niguo kana tiguo ni undu wa njohi twauga atiriri kuma riu kirabu Theri na Karure-ini gutiri makucoka kunyua thubu na iria no tisi njohi niguo kana tiguo muingi tiguo kwa gwiki niguo ciana nyingi. So far ni turuzite more than 5 people. Recently ni mwanake munini wa miaka 20 rora kwirire kirabu guku gwitu na tutimuthikite, so nikio andu maronganire ona ngacokeria jesi ino ngatho tondu ni araumire na kaundu gaka ati o enyewe onako he mundu huthagira kindu matikwenda ringi nikio muthi tukite kutunyitanire nao tuhingie irabu ciothe guku gwitu Theri niguo anake tumarungare ikuo cithirathire na niguo tuhote kuruta wira nginya gwitu migunda-ini. Munini wa commissioner sub county-ini ya Kahuro Esther Njeri akiuga ta maabitha ugitiri matigwitikiria aria maratwarithia thuguri ino na mbere mugaru na watho, guku akiuria thirikari ya kaunti ya Murang'a guthurima keri irabu iria mahete marua. So kuna ile mikakati they can be revoked kama wanaumiza jamii na mheshimiwa anajua hivyo. Nyinyi wenyewe mnafaa muandike majina na musign hiyo majina. Mkiandika ipigwe stamp na ofisi ya chief ama ya ACC ama ya DCC ipelekwe kwa county government, those licenses zitakuwa revoked na mukae kwa bila muingi wihitite guthie na mbere na mirurungano eno nginya makaya mao maiguo. Ngiribotera Inooro TV kuma Theri Kiharu kaunti ya Murang'a, ritwa riakwa ni Victor Kinuthia.